nang lita karbia video sinang lilong tadup lote la so video bang kilang bachut dik thora la pen a video bang la ante pangcheng pinang dona tu adom dona tu ajak ding klip pen api puthot neli video long video kimi klang thulo la pen nang litum kilang ta mem ning sam pik po pusi nili ning thelo la pen jong silang me sen prote nang litum like comment la pen ke share bang te nerinon la pen nang litum ke thumbnail kelang me na me chini det po ilitum ke dam tang mp non mp ku pisi karbia khaya phan kaching thuramu nang ke wan pg mapu lasi a video lente langna ke dam tang mp ilitum kaching hon horen sing besar alang litame alang li ke dam tang mp do boma hot nang hang pidun lo karbia khai phan misen Rajdhani Express di fulong sang sedet ajone pen alang litame chingki che thanun lo la pen kapre ga kachingki che than bang ke chini dun de lo donatum sitame alang ke hang dun vek kaninge dun vek alam bang ke la ke media long si thek long lo Rajdhani Express di fulong sang sedet la bang ke cheng si lo dei sitame pining mp bang ke non ko bang ke klang klela ku pitong ni ke wani labang ke harsun ke ador kisu ador pakom ning putong i puine harsun log ador kisu ador pakom ning putong puine labang ke ditum chini ne lang sitame alang li sar horen sing be Rajdhani Express sang ning pu kining ye don a video bang alom so lang tum lang ka मेरा जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिफू में पहले राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाता है उसका स्टॉपेज था, लेकिन जब कोरोना या इसके बाद अभी तक स्टॉपेज नहीं मिला, इसलिए लोगों का बहुत तकलीफ हुआ कि इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द ही जल्द ये व्यवस्था करें। धन्यवाद। नंबर हिनी लाबांके इलिटुम असर अमर सिंह तिसु अलांग लिपिनिंग से एमपी के मानचेंग ला लापेन कार्बिया फान हेमप्रेक वन पिथेगी मा लापेन कार्बिया के मांगासन को पीपीसी का पाचुन पिथेगी मा इलिटुम अलांग लि दिल्ली लोंग लामकानी येदुन कचे थानुन अलांग लि के दामचेंग आ वीडियो सबसो लांग चसना नालितुम लांग लोंग थाई पोसिता में आ सबसो लांग चसना नोन असन के अलांग लितुम हंची के मोमे में दोनतुम जा वीडियो बांग पंचेंग पेनांग दे I, Sri Amar Singh Tiso, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of Donald Trump. Alang li yatumhan ilitum kilang siledave alang litum karbia khai phanjong si chinghon karbia khai phanjong se alang tum claim pivek ke mangason pachun pithek prote ilitum alang tumhan lang silatli lapen alang litum han sorsa se alang litum han hirjumesi hangpi dunji ilitum lasi ilitum non laso video selam bidet pusitami alang han kilang silat kali mungkin non eprang ke bangji alang litum ke claim ke tam mesenia fansi ilitum ke video punon YouTube long punon ilitum selam pilo alang tum ke dam tang ana pot alang litum cicini di pusi lasi donatum lan cholo pinia video bangke sob handa dume thakme kardom kurang chu